از قد باور نکن بشه من جگالت سر بکی Cengiz'e çıkart beji beji ev careke kiriye seri xwa. Kaç fikra xwa navegi. Eftişi ne tane fıkramın. Davi hafte hini bibinin. کا اتوبوس حسن کدومه؟ واو ما از عجز بندو وانت تقلب راه مرحبا مرحبا شواني Ya valla merın kahve mı çay bu kuru. ونجيبوا المناطق Hadi çay mı bu? Kelam ke. Ver onu. Yürü çay bulun çay ver keseyim ne ver. شباب جيبونا عطنا من وهاتم باهر لازم ما محيل يا Ma var beji. Çona keşa. باس خوش واي ايرو دي ساعت من برا نه نه وره يغزل شنو جي وقتك تشوف ما قد دنك تنبس خي وقت تيجي بوي هوالتي نماي Ne az bevardık am. Karayı dukan cigerciyo dükkan yapıyor. Cebi uvi ne rastı? وره يعني راسه تشتكي ور يعني Mera çay bilin keki. ها به چه کاری ته باش دی چه ته استانبول هست کر Hare hemu tıştan jimera ve bejim. ايه باشا لجارن جلوي ortamı derke ve o beyna xuveke başa yani Ya gelek keyfamış boy tartış. Belki karite nevet bırak rab derbazı. Rastı bejim ya. Jiyano öderi çavay. Cigerci pek kazast ke. هر حال توش دولمنده که لوی دری تین حساندن هی نا هوانا ناخذم سروان تشتان باقم شخاص خوشم رو نشتین تاني çay xuvekun başa Vermek lazım vermek hay. Daha di mera pasa kisi İstanbul'a bugün. ميزر يو ناخذم سروان باقفن Şu ya Hasan. نا يا تشتك نبيه تاني 1% خويا احمق من عز نكم بس Tuş mera amaklı beji. يا هون تتشت نزانه از ناخذم نها باقم ادي رابم هذه خاطري Bunu çay xwa Hasan. يا من برده Hasan çubuğu işte bre mi? يا قصر من من بابا ازيد Hasan derdeki yüksek ne? من برده آزاد Hasan matını kari babali xwa çay ki jiba xuy. Çi bu ya? هر تشغل خواستنا من بيك نهار Kerem kem biçin malamı emir ruşkara bakıbı. يعني هر تش گردی تنو من بری در نکد هر تش گلک بو ها بو ورگیجی گلک بو آلی کی دنجه جریان کیره آف تب بو ها بو من گوت از جوخار دکانه کی جگرجی وکم و دکاری بیم وی ریجی بخم لبری داوی سیمه هی من توپ آبید Ça. Semanda Hasan. Te çimaş kesira nego? هر تم من فکرین کاری من باش ببه لچقاس شو خرابتر بو جوابی چند کسی را مکتوب جی نشاندی من نخواست بوم تو کسی نحسیا که از کتمه وی درمه تایبتی جی باوی من Ji boy serkettina te malbat te pere dabûn te ne ver Hasan? اره سرده جی گله که هیویا وان بمره بو جوارا چه بجم نزانم تو توش نمایی نکارم درکبم ری وان جی بس تیر بوم هوا جوانو خارنی گلک سپاس کم Hasan te ne xwar? نه بس Kerem گلک سپاس کم ez î çay çekim. باشه Hasan kinga te malê digerî birê me? باشه از وام گرم نها هنه کاری من باشه هنه Lebelê çivkî tu mecbûrî vegerî bawan. Lebelê tu dikariyan al vira bisekînî lebelê vî halî tiştek çareser nabe birên Hasan. زاهن Ew çi ye? بازنین دیامنه جوانا روژه دستنگی دا بوجمن برکو از بشم استنبوله باشه و حتی دستی من ده Tu firotina wî nafikî ne ver? زیده پرجی ناکه Hasan birê me pê vana qet nefirûşe. Tu dikarî vana cardî bidî malbata xwe. Dikarî ji xwe re îşî peyda bikî. Pişt jî dikarî avans çî bikî.
zalim. Yani ev havalı te navat takımda çubiye Hamid zanı ne? Her zaman. Yani Galatasaray jvoye bikevi ufak pası Hı. takıma gidin ra gerek pere daye. Tabii ki. Lebeli maça beri bin keti bu ha. Bulayı. Yani tidî saat ve jî sedî set garantiye. Her. Ama peşten gerek paran bidivana. Her hal ez dikarim peyda bikim. Yeter sen Galatasaray dağıtayım. Hasan, rahattı, garantiye. Ne var valla? Wî maç garantiya birê min hebûn ez jî dilistî bûm. Spaştık mı valla? Ey set kadi datınım. Daviya bir maçı ez dikarim bazını diye hoş jî bigirim. O pere ku muhabbet xwe girtî me ez dikarim vana jî bidim. Ji azad re bêje Hesen diçe gund. Hatırete. Oğul be birê min ser çawa ser sera. Canım çıkasın ezin bu ya. Vay maşallah. Bakım aldım öyle. Hasan خیرات نوید باشه چه وای Biraz ya Hasan. برا اون برا اون برا حسن چوایی باشی لاوی من لبیجه استانبول چوایی کارته چوایی لبیجه باشه بابا باشه. ککو استانبول جگونده من گلک جدایه چوه جمره بیجه گور تلویزیون مدید آقاس خوشه بروس کاری سرت پاشیج بیجم ای حسن تو چند روزا ببینیم Nizanim dibek ve çen hafta li vira bimînim. یا دیکن استانبول تو کاری اوقات بی خود بیلی Tu şuna be ya, tu şuna be. Şiriki min ev xudê derkeve. چه بو بابا Ya baba pır xirab ye ya. پره چما ببه چخواست ضعیف بویه سلا چیزی بوی ما پر زحمت بو طبی غینه ته معاصل داویجی تنه حق زور درخص Günah. Dibez dikarim ser û mesele ji we re alî kar bibim. Şükür ji Xwedê re dikanim baş dişxile. اه گلک خوش ببه Erê pere min bayekî heye. Nîzik ez pere xwe bigirim û ji bo hewceyê malê wê qerj bikin. گلک باشه چونکه پره کو تو جمعه دنگ گرتین نه گلک جمعه لازم بو Erê ez ê bidim tiştek nabe. حسن وره امی هنگی بیمشم بابا زرا ندخوا هن از نمرمه وره کریم وره Erê baba vay ez tê. وای گید استانبولی نور بگیستین آمین کارته گلکی باش دیچه Erê rast e babo. Duqante min baş dişxile. Wekî me berê hêvî kir eynî wisa ye. گلک باشی لونی گلک باشی وی آخر me dibinî jiyanê min hemû wan ra derbas bû Zanim. lê belê kurê min tu ji wî axê ve wî alê jî çûyî bi te re gelekî serfiraz dibî
بخاف جنگز تو نه هلو کی صورنا قاعد حسن لا تو نه خلاص سكتنا نه جبران سر كارفة زي كده التليفون بكم اي بلى جنگز لازم حسن شبو بحسن ما تشيلك مس راسته استحيش بما فريخو تم سربي ماشي من خشكر تبيا باشساني هذي من ببينا قري دايبو حسن تو باسا چدكي استني سر كاري خو مخفيم چه كاري سر ما تو بعد لستي نهاز تليفون تقول باشي هدو ببينن حسن او چيه تو برما دا سر ما چه چه؟ نه تشتگور تو نه شاش بگه کا تو جمنا بس پراکی کرد که پرا تگو از پرا و بدن از دارم تو درب دگوت محمد چی بویه؟ تو دین بی؟ اجوی مراتكم از دارم قای حسن برما تو دا سر فوتبولی حسن راسته قد نرد تو میجی خود رقصتیه تو جی باور درو بيجي غير وان درو تجنن براسي لو قد تجي بجا بشرف از وین عقی قبول نکم بچکتیا من حتی نه تو محض نکر جبر از اوقات باشتر بم تو چاودنگی مکر احماكي نكا بابا تبراته مشترى نقول امي براوي حمله كومكل ندوي نكر سركبي تو نزانه بحثا چه دکی اتی تو جمون نه نکریمه مشترى نقول تجيبك كمان من حسب بي قالك ترى تجار باور نكر يا ابو وقت مرخصا تو مکتب جو خلاص نکره کی دو قاضی مکتب به محمد بسکنه حسن امن لاو امن بیجه افتیشت راسته چه توی باور دکی وقت بر همی گز دیشش بنت تعدی دکی مادام مسا وای از الراد چم حسن بسکنه بابو چيبو بابو چيبو حسن تو باور تشكر تو برا ما تبدا خالد مالبتي ما رزكر تمام انا تاسو چی من ها قد خمام من دانینن جور تو على خضر بنتونه لكن تو بتشي قالك بيتي نيفرا جالك يتن تو وري برا صدق ما استبوخجن ککو نچه ورا باور روني كان بروس علاج باور بينا شو برا خد برا هذا شو نس شويه لو بازين ديام بو زادي هر شو بو نكريبو ام چی ما چرا یا کتا جبم حسن حسن ما تبغى تاريخ انا لا مسلمان يصير كي زور التكليف يد استوى انا غلط شي نخير بو بغني وكاس لا كان دوست تقنج تو او جبر كارانتي دابو حسن دیگه سری خواهد تکا برای برات منی پر پیتنگه يا تشتاق سريع ناتي بتشم خلاص كم يا ما عندي كل شيء قرات سربيك هس شبكه شو تسوي انا شو غاس يا تو بحث شو واضح يوم ترى يلا انا شو شو سكري بدي حسن برچینی بلیمه ما هو صعب دلي من ناتشه خوانه یا کارم اشتراک چه شو قرر راكب چه خواست کنه یا
Rojbaş Hasan. Çava îro baştır bûyî kî? Ne opat. Gerek ajbana şer neçma sergin merdi. Qat ne baş bu. Tişna be, deverem taşlê bû Hasan. Ev kitaba çiye te dukhini? İncil. İncil? Tede peratü ne ya? Çava, ava çêde birê me. Wexta tu li İstanbulê jiyana min da gelek tiştê baş çê bû. Ez dixwazim van tişta ji te ra jî bêjim. Vay lo. Hevara min buya gavur. Ne zmana gavur ki razem me. Bisekine ev kitap jiyaneke nû da pêşiya min. Ez dixwazim van tiştê baş ji te ra jî bêjim. Na. Bla bimine. Vay ez şimdi para kareki biderim. Ka me taş nexwariye. Ez ê rêve tiştek bixwin. Rojbaş. Ez ê var îdî sewerim. Qeya wî koşte berazem ben. Tu zanî. Hasan xêratî. Roja te çawa derbas bû? Te kaş xweratî? Na. Wana kînin? Ev çi dengin? Bana civiyên me yê malê ne. Dixwazî kerem ke. Belê tu serbestî. O dê din de tu karî Na xwerar tişna be, tişna ez ê tevlî we bibe. Peki. Nek vaxtê xwe jî derbas Kerem bikin. kerem. Tu Hasan. Serbest ol. Çıqas ehmaqın ha? Bana çıqas peredistinin ji bona beşdarî vira bibin. Ev çawa nimece ki tevlî gîtar û çalgıyê çê dikin. Tedbî qeyez hatime konsera ciwan heco ya? Kardeşler şimdi hep birlikte dua kollarınızı alalım. Rabbin önüne getirelim. Ben de sınavlar için dua etmenizi istiyorum. Sadece benim için değil aslında. Buradaki bütün öğrenciler Çawa için. bu azaz jwana dua etmenizi tevlî bûye. Hecayip. Merojin bahev rûniştînin. Rezîl û rûsvan wana ya? Rast e. Hristiyanan tev zînakar, tev jî bênamusın ya? Buyurun. Benim için değil, arkadaşım Hasan için. Ne? Benim için? Yani mahsuru yoksa. Yok canım mahsuru yok yani. Arkadaşım Hasan uzun zamandır iş arıyor. Babası gerçekten çok hasta. Onun için dua ederse gerçekten çok sevinirim. İman ediyorum Rab İsa babasına ve onun hayatında etkin olacaktır kesinlikle. Amin. Umarım kardeşler şimdi Hasan arkadaşımız için dua edelim. Rabbimiz bu akşam için sana teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik ve bu beraberlik için. Hasan kardeşimizi senin önüne getiriyoruz ve onun babasının hastalığı için Rab. Sen gerçekten o çarmıhta bizlerin hastalıkları için de öldün Tanrım. Lütfen Rab sen onun babasına da şifanı göster. Ve Rab gerçekten onun iş sorunu için de biz senin önündeyiz. Rab sen onun gerçekten karnını doyurabileceği bir ekmek kapısı yarat diye dua etmek istiyorum Tanrım sana. İsa Mesih'in yüce ve kutsal ismiyle. Amin. Amin. Hasan kardeş kendine çok iyi bak. Tamam görüşürüz. Azat İyi abi akşamlar. hoşça kal. Tamam buranın. Teşekkür ederiz. Azat, hemû kes ji bo min dua kiriye ya. Hasan kema tu aciz kirî min. Na, rastî ez gerek spas dikim. Dilê te Merhaba gelek Keti paqij Hasan. bû.
Merhaba. Navamı Serhat'e. Serçava keki Serhat. Dikane apê min heye. Ew hesinkêrekî baş e. Heke tu bixwazî em bi hev re herîn cem apê min. Dikare ji te re karekê bibîne. Erê, napê vezê her karî biceribîne. İnşallah ji vir pê ve karî ser piyê xwe bisekînim. Hêvî dikim ez ji xwe re karekê bibînim. Ji bona tu karekî bînî ez ê ji te dua bikim. Xudê bike. Tu wî hevalên xwe çawa nasî hev bûn? Tenê ez merak dikim. Ev gawra. Min biborîne ya. Me henek kir. Tiştek nabe. Rastî vekolînên me çend sal berê dest pê kiribû. Dilîme İsa Mesîh roj tiviyê da min temaşe kiribû. Her halde te ji dîtiye. Lê belê ez pir tê sîra wî da me. Sala çûyî rojnameyek da îlanek wisa hebû. Tu dixwazî İncîl bixwînî. Min jî ji xwe re yek xwest. Çi qas min xwend, serê min da gelek pirsan çêbû. Paşê jî rastî ez ketime lêkolîneke pir girîng. Herêma me da çi qas dêr hebûn, ez tevahîya wan geriyam. Dêrekî li Mêrdînê hebû. Tu çûyî li wê derê? Erê, paşê jî min bihîst vê derê dêreke nû ava bûye. Ez çûm ra jî, li wêr her tim ser evîna İsa Mesîh da axivîn. Çi qas çû me hevdû baş nas kir. Paşê jî em bûn dostê hev. Piştre jî ez beşdarî derê û civînên malan bûm. Taybetî jî evîna wan bê qeyd û bê şert bû. Ez gelek mam heydî. Lê belê tu zanî rojek ez gelek nexweş ketim. Nikaribûm ciyê xwe herim derê. Ew qas nexweş bûm nehat bîra min jî. Lê belê hevalê me hesiyan ez nehatime mereq kirin hatim ba min. Ji bona qencbûna min ser navê İsa Mesîh dua kirin. Vêja roja paştir ez gelekî qenc bûm. Rast dibêjî. Tu qenc bûyî. Erê ser de jî xemê min tev ji min dûr ketiye. Wî çaxê ez bûm bawermendiya İsa Mesîh. Îro jî ez vira me. Lê pere nadin. Kîjan pere? Yani pere belav nakin. Nava pelên İncilê de tu pere nedîtiye. Hem jî gelek behsên xezinên Ermeniyan dikin. Tu wana nedîtiye. Hesen ez niha bawermendiya İsa Mesîhim. Lê belê min tu kesî pere negirtîme. Besa xezinê jî tev çîrok e. Egan pere nestin ji bona çi dibin Xristiyan? Menfaet meriv dereke nebe meriv naçe breva. Ma tu nizanî Amerîka û İsraîl tev dixwazin rojhaleta navîn bixin bin destê xwe. Ji bona vî ev tiştan derxistînin. Nalo tiştê wisa tune ye. Hesen, komarekî an jî siyaset e tu eleqa me tune ye. Em tenê bawer dikin alîkariya İsa Mesîh em gunhêt xwe paqij dibin. Yani hûn her hefte naçin ber papazê ji bo günahê xwe derbixin. Na, navbêna Xwedê û însana da yek vekîlek pîroz heye. Ew jî İsa Mesîh e. İsa Mesîh tenê dikare gunhêd me biborîne. Yani hûn dibêjin Hezretî İsa kurê Xwedê ye? Bi rastî hûn dibêjin sê heb Xwedê jî heye. û Hezretî Meryem re jî hûn nimêj dikin. Ne rast e? Qet ne rast e. Em tenê Xwedê re nimêj dikin. û ew jî yek Xwedê ye, ne sêmin. Xwedê alîkariya peyvên xwe a zindî û rehê pîroz ji me re xwe da naskirin. Ew peyvên wî a zindî İsa Mesîh e. Meryem jî jinekî baş bû û gihîşt bû merhameta Xwedê. Alo. Alo. Yekî. Lê tev duayên we de behsa xweşkirina İsa Mesîh, mirina wî û ji mirinê rabûna wî min bihîst. Rastî ew miriye? Rast e, çimkî dîrokê da ev tişt heye. Bi xwe gunehên me xistiye û stûyên xwe û dewsa me da çû mirinê. Vana tev İncilê da nivîsiye. Lê em ê çawa bawerê xwe İncil bînin? Hemû kes zanin İncil xirab bûye. Xirab bûye, peyvên Xwedê a pîroz. Qet xirab dibe. Kî dikare? Yani bi destê însanan çaxa berê. Werdibêje. Ma meriv ji Xwedê jî hatîr dibe. Ji vî giringî jî Xwedê tu car van tiştan re evê müsaade bike. Ma Xwedê ew qas bêçare ye, da ku nikaribe kitêba xwe biparêze. Vêca li ba me bi hezaran İncilê kevnene. Xirabbûyîna İncilê jî qet îspatê wan jî tune ye. Bi rastî tu vî yekşemê werem herin derê, bi pirsên xwe dikarî ji wan re jî bêjî. Biz hep suçluyuz, biz hep günahlıyız. Çünkü Tanrı'ya itaatsizlik etti bizim atalarımız. Ve atamız Adem'in suçundan dolayı bütün onun soyu günaha battı. Ama Adem'in soyuyla günaha batan
bu halimiz İsa Mesih'in Vaki gotini azad, bir meriv ji veki min digundemezin buye. itaati yüzünden Zatî wana jî wekî min însanin, lê çawa merivê bistman were dinyayê o günahımızın û dava jî vê bi ölü Hristiyan. olarak kalmadı. Ber tiştanê dibe. Günah nasıl Adem'in aracılığıyla yeryüzüne ölüm getirdiyse ama İsa Mesih'in bir söz dinlemesi yüzünden de yeryüzüne yaşam Malbatê wan ji wan re çawa dinêrin? Vî meriv çi dibêjî? Çawa gunehê Hezretî Adem me tevayê dike gunehkar û mirina Hezretî İsa jî me gunehên xwe xilas dikî. çarmıhından başka hiçbir yerde, hiçbir şekilde kurtuluş olmadığını görebiliyoruz. Bu Tanrı'nın öğretisinde net ve baristir. Tek bir kurtuluş yolu vardır. Ve bütün peygamberlerin yazılarında حسن از برود Ruskiye mi? از نکارم جدا بخوابم که محمد نایلم تا بگرم Çi bu? که رفش بابو قد نباشه لازمه تو بگری بابو ببینه Rus tuzanı tıkarım vegerim bu. Tesunda keki Mehmet ne biz? زانم نه بابو Zanım, kadar zarım bu keki Mehmet bu. Hadi, Rus. Hadi. اشتقتنا که محمد Ahmet Bey, benim adım Hasan. Azat sizinle konuşabileceğimi söylemiştim. Müsait misiniz? Tabii, buyurun görüşelim. Nasıl yardımcı olabilirim? Verdiğiniz vaazı dinledim. Yani dediğinize göre İsa Mesih günahlarımızı ortadan kaldırmak için geldi, değil mi? Hı. Ama bu nasıl olabilir ki? Yani 2000 sene önce yaşamış bir adamın ölümü beni neden bu kadar etkiletsin ki? Şimdi nitekim bak Adem'in nasıl ki tek bir günahı insanlığı ölüme batırdıysa aynı şekilde İsa Mesih'in de tek bir eylemi yani o çarmıhta akıtmış olduğu kanı sayesinde bütün insanlara sonsuz yaşam verdi. Azat da bana benzer şeylerden anlatıyordu. Yani İsa Mesih'in sevgisinden. Bundan çok bahsediyordu. Aslında yüreğime dokunuyor ama yani yine de inanmak çok zor. Bak Hasan yani Azat'ın ya da benim sana söyleyeceğimiz herhangi bir şey seni inandıramaz ki. Sadece Allah gerçeği gösterebiliyor. İncil'i kendin için okuman lazım. Ve bırak Rab kendini sana göstersin. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Günahın ücreti ölümdür. Hakkı günah hemen birine. Tiştek ver çedi be. Gel brasti hamu kes sedemi günah xu. Birine hak kiriye. Ere jber ku em günahkarin em dimirin. Dumahya ayet-i mize. Diyariya Xudê jî Xudanê me Mesih İsa da jiyaneke ebedî etmiş. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Ve kvittev beri gotibu. Rasti teni İsa Mesih nabera xudi o insananda dikari vekilti bike. Raste. Yani alikariya mirina vi ser xatçe emi günah xu ve xalas dibin. Ne var? Raste. Peygambera teva jî gelek caran gotu bû İsa Mesih ji bo xelasiya insana were dünyayê. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı oğluyla bize seslenmiştir. Yani ev gotun ne ser cismaniye, tevci bir ruhaniye ve kuyakırına Xudê. Raste wisa wek gotina wî a zindiye wekî te jî İncilê de xwendibû İsa Mesih ne peygamberekî tenê. Zatî ew jî ser xwe gelek îdayê mezin dikir. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ne be istiye peygamber gibi saygıtiye. Hasan Xwedê dixwaze em tenê İsa Mesih bawer bikin û bi vî şeklî jiyaneke ebedî ji me re garantî kiriye. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,
hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yani hum bawermendin İsa Mesih li mala xwe de tengasî nakşînin. Her hal malbat wê ji were gerek teadayî jî dikin, ne var? Rasta em caran tehdayê dibînin. Hinda caran jî hinda ji me malê xwe têne tavêtin. Hinda ji me jî çalakiyeke bêfermî nekirî jî bin çava têne girtinê. Dorê ma ciyana me de ew guholînê baş dibînin gelek ecmayî dimînin. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Kardeşinle barış. Ez nikarim derkem rûyên wan. Ji ber ku sedem ew qas pirsan bûme. Hesen nehêbe meriv gunhê xwe qebûl bike. Belê ew eybe meriv gunhê xwe diyar neke. Meriv çi qas xwe nizim bike ber çavê Xwedê de ew qas rûmettir e. Lê belê ew min qebûl bikin. Dikarim ew biborînim. Dixwazê zê bi te re werim Hesen. Tu bariya xwe bi Xwedê bîne. Keko, tu hatî? Xêr hatî. Hevalê min azad e. Kêkî mehmelê difra. Na derve ye. Babo roj bi roj xiratir dibe. Edê vî halê çiqas bibînim nizanim. Babo, min biborîne. Ji bo ku bijdara derev got. Te xapandim. Babo, min biborîne. Ez ne layıqîm kurî te jî bibim. Seni teşekkür ederim baba. Min biborîne. Çi dikelî bro? Müşterine gönderin ha? Ne namus? Keko guhdarî min be. Tu heqlê min bixeydî. Li ber ece hatime bir rewşî çareser bikin. Dejmara bak tabii ki. Baba şu kahrettin mi beni? He? İşte bu bizim. Takım bunu. Karışına be. Babo. Babo. Ola beni çi bikin? Hesen müsaade bikî ji bavê te re em ê dua bikin. Dua? Çi? Kelema xwe müsaade bike ser navê İsa Mesîh em babûra dua bikin. İsa bihêze, nexweşiyê vê xirabtir jî İsa vê qenc bike. Hadi em dua bikin. Ya İsa'yê dilovan, ji kelema xwe bavê Hesen vê nexweşiyê raka. Destê xwe yê pîroz dêne ser wî, şîfayê bide, hîvyaş te dikem. Bi navê te yê pîroz dua dikem ya İsa. Amin. Ez sarım. Ez genç bum. Ez ne bileyim ben? Tu ne bileyim? Ez genç bum. من خونك ديد خونك خدا از مريبم ومن بيتشيان وخستن تابوتي ولازو باز من برگوری و برن نشکه و مری و اکی هات لسر وی ده جلکی سپی هبو متف سکناندن دستی خو آوید تابوتی وکر از را کرم من چعبه بیره مذکر و جمن رگوت اره چی گو؟ جی مرنی رابون و جیان ازم گوتی بو Ev peyvan İsa Mesih İncil'den gotu bu. Eften çi mane? نزانم
Lebeli ez viya baş zanım ez kaçım. İşte o anda anladım ki İsa Mesih gerçekten ölüleri dirilten Rabbin ta kendisiydi. İşte şimdi hepinizin önünde bütün yüreğimle şunu açıklamak istiyorum. İsa Mesih benim günahlarımı çarmıhta bağışlatan Tanrı kuzun ta kendisiydi. İsa Mesih'in hılas kiriye ediyez peyvi meşim. Tu kesi weki dejmene kiriye abate khelata jiyana hebediye leyla 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 la 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 la